hei kan huang hian asum po hi tam tham khop maya nuai zariat somli le paruk singthum sang sari zakua som pakua zet mai ani a thali vel bor na tho hunan la nei ti na ni chu a contractor hi pusiti moya ti aloni a ani hi scholarship mi ani a first class contractor ani a anti a ti chuan ani hian a thok ta chi lova chumi noya chuan in pu cho cho a anti maya chu chuan a thoka anti a nakinan la soi chiang anga pu cho cho a noya po chuan pu jeri an tiam ani chu chuan ala thok le ni home a boi thlang reng khop maya thir tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai kabuk chewa du sakna sang ber ka hlan bok cheu ani ole tun tuma chuan kan kawngpui te hi ti thupui manga pushoi kolni thujiak ngai nom takle bengwal thak zet mai hi kan ngai thla ho don ani tuna ilo ngai thlang kan kawng te hi hanti hian national highway 306 ber hian rilru alwa chumi main kawngpui then khat han soizau masa ila aizol to tenzol to lunglei ATL road kha nikum assembly estimate committee te rot na anglo dewa asiam na tur po pen nia riat wangin lunglei MZP ten kongte dangin lung oilo na anlantir ani kha ma se reia olova tuna kan PWD ministerin kumbula tangin lunglei lama tanga ron siam mek ani thu asoya ATL road bi ka chuan kan boi to lo tura ngai la na thok tu SLT company khol ti chiathi thale thuai tura beisei ila aizol tu kon puitlang kong lampo siam mek ania sarkar masa lama tangin selesi sipir lungdai inkar vel chu ti zole RCC manga thataka siam la hon mai lo deu chau ani boka hei bak la siam mek BRTF noya BRN Infrastructure Private Limited ten ha tho chu nimin mai January somkhan Central OMA Road Monitoring Committee ten an endika hei po hi har sanalian tham omlova akalzel beisei ila aizol ko pui chung nikum lama achia an soisel hola chu kum tharma atangin PWD ten uluk takin an siam mek boka mi pui phunna tur kong khachu are ngal tunlai social media lar pakhat aizol south 3 bel chung Hlimen le Lungleng Inkar kong siam tu Buaina vel hi chu PMGSY ania wangin state sarkar ain rol lo i tender ti vel bor dai ani dan po in mi pui rilfia atha khop mai NH 306 mol mai hi nikum khan lir theilian chi tan po zo lei thei ani lo wangin kan boi viawa July ni som paruk zana ZPM legislature party man mo thu khomin crisis management committee tedinin PWD ho tu ten na thok ria chilin kan minister MLA ten na tho ni tin amuna endikin mi pui har sat na zol pui an sukyang thei ram kha ania kan riat thewangin national highways te hi Ministry of Road Transport and Highway mot te en kol mai nilovin an taliau liau ania state sarkar PWD te en kol tir an ni lo phei chuan achiat athata state sarkar tan ti vaktur atam lo hle aom je chu hetilai mo thoina nen kol 306 hi alo chiani point opposition hoten mana MNF ho hun laite congress hun laite a kongchia kanin mo pu vak vak ang khan tun ministry a hi chuan ati thei to lo achan chu mo tho ku ta om liau liau ania mo tho kha kan ram kan mangai ni chuan kan sawa ya tangrolin kan ram kan mangaya achang kan kan duwa mason kan du ni chuan kan kawngpui siam tu mo tho te kha mo puron zok to om tak kan ye man le tun kha adana dan to wangin tuna chuan mo tho ta liau liau ania state sarkar PWD te en kol tir an ni chuan kha chu tu hranania chuti angani lo phei chuan Mizoram sarkar mo chiat chi ani to lawa eng party po zoram mi pui te thlengin kan sawain changrolin kongsiam tu mo thote Ministry of Road Transport and Highway ho hi kan va beiron an tul to zo kani tilai kha thanem ngai dewin kan soive ange NH 306 po NHIDCL National Highways and Infrastructure Development Corporation Limit in en kola ani hi CPSU Central Public Sector Undertaking ania kumsang ni sompalia din incorporate ani chuta CPSU wa ro po sidil e PSU po sarkarin ada poi mo berlis jingami ania tuna hian he NHIDCL noya hian Mizoram National Highway 306 sairang chuwaireng tebi khi
contractor pathum balaji ms infratech le goyalin in chan semin an thok meka state sarkar emo ngo inemo in thok thalo chuak mairu hanti mai chi an ni lem lo helai takhi mi puite po kan thil fia angai ngati NHIDCL hi an incorporate na an din na alare lowa kumsang ni sompalia chau khan ania ti chuan i central hian chuta public sector undertaking aro po sidil e ania centralina ada poimo berli singami ani boxia chutiang te ni phechuan an lalin an thu tura ngai la chutiang te ani phechuan an lalin an thu theiani ti kha reta ila chutianga central lama po sidil e an ni dai lai kara hetilai ke ni ram chengker taka party le party indem nana lo man kha a thing viau to don tina ni chu sarkar ma sa te hun lai boruak le tun ZPM ministry hi chu adan dang tlat to ni khatilai kha orde in ka hria thiam vedanang in kan soi ve ani e ngai thla chun zomang NHIDCL hi tun ma BRO Border Roads Organization ang deu an ni nalai a oma ramri deble tlang ram bik te en ko tura an ti deu an ni awangin Mizoram chau ni lo North East State tele JNK Ladakh Himachal Pradesh West Bengal le Uttarakhand te National Highway an en colony hetiang ani wang hian state sarkar tan po thataka an na tho lo vil puile an momole har sat na lo sut kian puite vautiti fuipa sia kan lo en kol angai khop mai nikum December ni thumpo khan deputy speaker hoin PWD puitu tura ruat thar MLA panile ZPM party mediaten hetiang hian vaireng te thlengin an lo en puito kan deputy speaker point abial ngong thil ania wangin avein a en puya a meeting pui bok thin chuti rualin kan soyang hian state sarkar tan ti thei atlem Mizoram chuan a chezol lai sairang le kon pui peng Inkar hi furchiat main azol pui siam man se nikum a chiat viau lai po eile bar ni tin mamo bu fai le gas te aizol le zoram mun dangin kan tla sam ngai lo ero kan supply department lam enkol tu kan minister te point fak an thu le ome National Highway kong abikin sairang tu kon pui chile tukwanga ZPM sarkar rei lo te in har satna to chanber abul chu sarkar ma sa te ngai thale rei tak daitura an siam lo wang ani ber MNF le sarkar kha anin pu to na an hun line National Highway kong chia lir thei nei tu telung oilo le norna issue a om ve sarkar kalta MNF phe kha chu an van nei an sarkar tir December tha khan ruatui atlami alwa an sarkar kum khatna sang ni som pokwa po kha khati lai kum thum chunga ruatui tlak tlem ber kum August thenga ML za somruk panga point pariat pali chau ruatui tla a meteorology centerin achin chia ani nge atop bera serkhan tu bagarot lam hoikai zoila he kong hi chu kalphung hui sarkar lama khan zangna dom na phut sanwanga Buaina le PWD ho tulian ENC thenga he konga eirung na thu boite an ne wang khan lir theite chita na National Highway Alternative kong thatak tur kha abila atholawa ani turang ani talo heti chung hian ZPM sarkar nuwa a chezwal saipum le North Hlimen Inkar siam thatni in tuna ri chuan lir thei tla na tlak ani hi alom om ole khati zong khania pushwai kol ni zara Mizoram kong pui chanchin thubeng wa thak tak kan riat theipa alom om tak zet ani achunga thinlung takin lom thu ka soyani ti chuan ato berna chuan aizol south 3 bial tu pi barili bial Hlimen le Lungleng Inkar kong social media lo lar thar chungchang lama kha kan hoi vele anga Hlimen le Lungleng Inkar kong hi PMGSY noya siamania PMGSY ti ani to chuan a central ri to state sarkar in rol na chi ani lawa bial tu MLA tan po alu hai thak viau ome tin chubaka contractor lam Buaina zok ani mela political advantage sa lo la du zel anom hi chu mi pui lam po hian ngai dan chin tok hi inei tiang u an sia kan chiang viau emoti po hian kan lo chi ai le mai thina state sarkar mo phurna mo state sarkar ti theite chuni se bial tu MLA zon zang tak fing tak le fel tak an nia a thawar to ngotin karing chumai ba ka bial tu MLA hian amalak theina ati theini sila ati viau zokin karing ani ole Hlimen le Lungleng Inkar kong siamna estimate hi noi zariat chuang lai mai ania engponi se kan lo fiatlan zok theina turin LPS special report nei tu puwan le joint way chairman pualal himpuyate in biak na hi ngai thata ila a thawme ai kan huang hian asum po hi tam tham khop maya
nuôi zariat somli le paruk singthum sang sari zakua som pakua zet mai ani a ti chuan a natran ni hi sang ni somni pali ni somni pathum thasom atang ani a azo hun tur hi hei sang ni somni paruk kumin April ni somni pathuma zo turani thali vel bor na tho hunan la nei ti na ni chu ti chuan in a contractor hi pusiti moya ti aloni a ani hi scholarship mi ani a first class contractor ani a anti a ti chuan ani hian a thok ta chi lova chumi noya chuan in pu cho cho a anti maya chu chuan a thoka anti a nakinan la soi chiang nga pu cho cho a noya po chuan pu jeri an tiam ani chu chuan ala thok le ni home a boi thlang reng khop maya china an interview to a na kam sok te pokon ngai thla to a joint OMA chairman ani a ti atop kan nai don to nga engemaw angai poimo zong te min han soi chu sak turin kan be se nga ti chuan kan du to ton ni o Kawngpui Kawai te a kan sai ma sak du chu a pon tan na kan sai ma sak du chu tu na ka mu dan chang an contractor hi chhum khat pai in a sadona kum tira a thia ta kum to palwa turin kum to palo thleng don to poin khoi a thing zai nge ka za yang o te ki tur la zong ang vela ka ngai a kha lunglama har san te so ya lung te kala khom pui tu le zon pui tu te hian mi hi aron nor thina kan tia arem lovang kan ti ngoi vai ani a te wai mem halak na ni a mi zo dor tur nom chu chu mi zo i dor angu ti central wai mem halak na pon ni a ama dei point central wai men e kan hu khom point arem don lo hei chu tiang sa kan ti pon api lui chata khatiang kha ni a solai kuari pakhat lung sial sup nge solai ya ti po kha an her ne lo hring hring tiang kong supply tur chon ni khata chip ni atam dera te aron thlenga chu po chu elai a to kan de renga pani khatan veng lo hi kan zo ta aron thlen lo chu matam maya kha a problem ani reng maya tin kha ok chavar tha na kan han chan don chawa te tia thil kha a cho tak kha se lo top ti na ni ani phei chu kum tir i April tham ha lam te khanin a mingi kan fe ve chawa helai a ron ta o sang ni som i panga khan chon jeria puta da a thok ngam lawa tlan che ta de ya jeria puta da jeria jo khi i kan zu biak ber ni a jun tha pon helai a VC ten joint committee in lungrual takin kan nei to a kan in lungrual le me ma joint committee po helai a jeri ho jeri ten kan nei a VC ten san tlang lungleng wan not lungleng ten po joint way me te po chumi tum po chon chau khok zui to lo mai te u kan mang mai fulai ni a lung lak khom hai rồi tu in thọ thei chuan lo thok tar char te u thì kan ti a ole an tia ma ro chu nan chol ti ta top ma ya lung lak khom tur kha a jong reng reng he an buai ta char char ring ma ya tin i sam tlang a joint meeting kan nei tu min pu jeri bok chu soita kan pu cho chu lang chho to lo sim sima a ren nam hlei to lo nge ni a puta hlan fel vek jeri vek kan bia kan ni a chu mi tum po chuan kar khat ni ngai chang ula kar khat chuin kem ni thui hi ka pha theyang ate thei kan baring lo kan te joint committee point ama chu ka theyang ti miaw wangin joint committee thu chua kang point ani point ning po sign nan veka amai ro chu tha ve po khan kem ni chu soi lo ta tip ni vel em mo chu abun ome chu tiang vel te chu malak na ni a chu tiang chuanin kan nor viawa MLA po mang anga aron tlang thale a furlai khan helai mun MLA ho booking joint meeting nei pui ni to a maro chu om ziom lo wang khan December ni khat khan aron tlang thale a e so ka lalin wala joint meeting nei pui le ni a chu mi tum chuan o kan lo be yang e sam tlang ma tengin lor let bok ula he tiang hi in kan din mun to a tep ter to sia zana te po atu la ni chon in thok mai don nia te po ti a amai ro chu thọ tak khau lo wa ka tiang kan hu kho piang kan thọ tak om si lo ma ro chu in tiam ve reng si khan hun manga lung lak khom pui ngai bok zon pui ngai bok na thok tu zon pui ngai bok khon lei bok si lo helai kho lai chia ti reng ania hemi crasher a chia na thok tu helai lo fa pakhatan chhor ve kan ve ngami hi ege voinin hel them kan te kho la chia ti kha ni renga mi a that chun la in mi an duang department duang sai sa her chuak thei lo her tha thei lo kha ani bok si a ti kan na sim sim hi a thalo ba ilai sam tlang lama an lungrem po MLA lo kal ma sak tu min fur lai khan
department ho tu tenen an ena rem dan dik po ni lova he lung hi he tiang hian mystery lo in rem tira lo ti tha ram ro an ti a amor chu ti tha to om lo a anu kan kal point mystery lo bok a rem tungai bok an lo rema cement po vom be thei lo ta kal lai pe chon lo ngak char to pa cement char hun kha chu ti khop chuan in angai na shelo te khan an rema lo om em a khi lai san tlang chen ma hun thum vela an lu rem te ki chu tiang chuan ni an na hrim hrim po e thalowa tin tu na an pha chin hi WBM hi avai po hian KM ni le chan ve vel bak ala ni lowanga chu chu thlasom pali chhunga an hmalak na chin ani maya chu po chu pha thuwa le tu ra nia 75 mm a chain a pha khat na te chawani chu tu nan pha po chu la pha double le tu ni ole khati khania aom zia kan hreveka tiang khan engdang wang ani lova contractor lam Buaina ani ti kha soi boi ngai lovin a chiang via ome social media a mi puiti chi ai zonga thu the dar tu te hian chutiang ani chung poa ZPM ministry enginga mowa an labur bun du zelani chuan an ril ru tur omang chu kan chu thiam mai ome ole engponi se ZPM ministry hi be ngai nawak chu an hrelo deu ani ome kan minister te ML rol te la hian ti solan tum to der mai silowa ramtan ti in theitop an chua sai pui kal lai ang main malam an pan vut mai zong ani hi